خان أفرفارا دبن وني ربي سببا سيدي الرزق نما بلس يوخان نما بلس نما درومسو تن أفرفارا مالي صلة الأرحام جاني صلة الأرحام جتو ما جتو فيرا متنفتشو جان فيرا متنفتشون سببا ربي رزقي تنما بلس رزقي تي سيف بركة خيس خاي خنا راخن كي ارجمان ربي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ستمال جان من أحب أن يبسط له في رزقه نمني برباد جان نمني جالت نمني إسا قمتشيسي نمني إسا دنكسيسي مال فرچو من أحب أن يبسط له في رزقه رزقي إسا بسط يچون او فكين ياف حركة كنا كبدي جري ابسط يدك جديتو بسط جان خنا ربات أن يبسط له في رزقه رزقي نساء إساف قلت كفمو إساف بلفمو إساف تبلسو نمني جالت من أحب أن يبسط له في رزقه نمني رزقي إساف بلتشو جالت وينسى له في أثري أما سنقفامتي بداسني رحمة متنفتشورا وينسى له في أثري عمري إسا خيس بركة ربي إساف خايو عمري إسا ديريسو يتو عمري ديريسو رزقي نتبلچو بركة رزقي خيس جراچو بركة عمري خيس جراچو نمني وان خنا برباد نمني برباد نجوم فليصل رحمه ها رحم سا متنفتو جانر كما ربي صلى الله عليه وسلم نمني رزقي نساء بلچو في عمري نساء نساء ديرچو بربادي فرساها متنفتو جانر كما ربي صلى الله عليه وسلم حديث براخي ستسمال جان تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم فرخي سنرى بردا قوستي سنرى بردا والرحيم خي سنتمت فتن جان ارقم ربي صلى الله عليه وسلم فإن صلة رحم محبة في الأهل مثرات في المال برجان فرمت أنفتون مثرات في المال كابينيا بايفتي كابينيا قدفتي نما دروم ستيتشودا كابينيا تكا نقدستي مثرات جتشو نهدم ميس جتشو كابينيا نما فدم ميس مال الرحيم متنفتشون مثرات في منصات في الأثر أماس أمري لنا ما فدير سببا إسيتي ربي الأمري سيدي ريسا أمري خيس بركاتي في خايدا الرحيم متنفتشودان أرحام سنيف رحمة متنفتشون خنا قفامتي مسكين ما قفامي ونسين نمرة دويتو وانا أدى بلاءة مال جانا أي تصرف عنك مسارع السوء جانا وان فقدتو هند بلاء فقدتو وانا تجبتو هند ربي سر دي بسا أما اللي يتشودا نما الرات غارين جچ غارين تاريخ سات اللي بريدا نمني سبودا اللي وان غارين ان دبتو تاتا سببا رحمه متنفتشوتين نما سبودا نمني سبودا اللي وان غارين كسيادتو تاتا اما ربين المان خيساس بركات خايف المان اس بركه خيس خايف رزقي خيساس بركه خايف نما يچودا نمني اللي وان غارين ان دبتو سينا اللي بريتين نما سينا نسات اللي سينا بريد دوغلا سينا تب بريد دوبا خيب بريد درو خيب بريد ربي إنما جالت نمني رحمة ما تنفتو ربي نسم جالت إن الله يحب من يصل رحمه نما رحمة سامت تنفتو ربي نسم جالت رحمة ما تنفتون وسبب للدخولك إلى الجنة سببا غرى جنة سين ولا في السبب سيفتاتي جنة سينو في السبب تاتي رحمة ما تنفتون سنف ور رحمة ما تنفتو ربنا هاقول أسباب وان رزق ربي نتينا ما بلسو خيسا اتندرو من خيسا خناجة جودا نمني رحمة سا تطهتو رحمة ما تنفتو ما جودا رحمة ما تنفتو يجو ما جودا أن تتأهد أقاربك فروتنك مالين تطهتو زيارة بالزيارة وقاني في أنه تزورهم في أفراحهم وأحزانهم إساني وجين هرماتشو قمتشو سانيتيس ولين قودتشو قد سانيتيس ولين قودتشو قمتشو نساني سي قمتشيسو قد ساني اللين سي قد سيسو قمتشو ساني الرئيس قودة قباتشو
قد ساني رايت قوة قباتشو ستة قيامة يجو أن تزورهم زيارة سنقفام يوم زيارة قف وتتأهد بالمال يو قبين ربين سيخن قبين سنينس ركدا ساني جنا دابچو ركو ساني جرتو الرافرو قبين ربين سيخن سنين يوم سنقفا دوغور ساني تس ردبرو في علم نماته خن دوغور رنجرو دوغور ساني تس ردبرو في أم في ودو في وانت كتكاس يوم سنقفا النصيحة لهم جن نصيحة يجون إسان مخناو وان غاري ردوركو وانم تو رايس دوركو بدير رايلة ديبسو خيري رت اللي يامو وان خيري رت يامو وان خيري رت أججو وان هم تو ردوركو وان أفين جالتو إسان جالتو وان إسان ميدو إسان را ديبسو وان إسان فيدو إساني في زيادة قدو في همهم نتيتي تجو رين وانكو مسيد دربدي همد الليتي تيتي هم نتيتي أول رحمة جايتي فن فمن نمني جو هنجر وما دنديس ملئ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما لبوتنا هندا وربي هم ما يسين دنديس الرغد ملئ والي سين دنديني تنقل سنيفي وان غاري دان جالتشو وان همتو دان إسانيس جبو وان إسان ميدو الرادي بسو وان إسان فيدو إساني فيس أولو إساني تستولو أولو رحمة متنفتشو يجون النصيحة دي ارجمان ربي صلى الله عليه وسلم نصيحة إساني بيادو بدي يجراتن ظلمي يجراتن ظلمي سر رايل ديبسو بيخي رحمة متنفتجته نما برا ميدون رحمة متنفتجون رحمة خي متنفتجون ميدا نما برا رجيسون إفيفو سم ميدا جامتي ملء ظلمي دملء رحمة متنفتجو يوسالين نما جيسته سندو غور ونمان شريعة الإسلاماتون خراغ دمتيفو وني غرغدون شريعة الإسلام خراغ دمتيف كيسا تك غرغدون مال الراي واشني تن شريعة الإسلام خراغ دمتيف غرغدون تدراتي حفظ دين جانين إسلام ما أمنتي تيسود تلمدا حفظ النفس جانين شنف هذا غسنما تيسود نمني غرين درا والدويت جزيني في واي غساتي في واي أمنتي لا خاسن درا والدويتي أمنتي يجون إسلام ما واهن درتي درا رجل sahaban silani amantin wa hunda oli hoggani fi ennu lubbu da oli malif ilma nama kana jirenya beeyladarra gara jirenya namummaatti kan footochu jiru wajji jirenya hawasumma jabeisu kan firama tanfajun hawasumma jabeisu jechu hawasumma hawasa jaba tokkotat namni fira jechuun dura soo maatiin mana keessaati wajji jiraattu isaan san dogoggora isaanii obsitee fi yoo irra dabritee fi waa hunda jala qoqqotuu dhiistee sareen osuma beeynuhu baa wajji jette waan takka irra dabraa fi dogoggora isaaniitis ati gaarii aadaa fi akkasumaan tolatti oolaa deemte hawaasummaan teessan ni jabaatti isin hoggaa hawaasummaan teessan jabaatti gizee gabbaate ollaa jira haqa ollaa jira ammaas hawaasummaan jabaata jechuudha saniifi hawaasummaa waan jiruu wajji jireenyaa jedhamu wanni akka islaamummaa jabeessu takka hin jirtu amantuma feete keessattuu hin jirtu hawaasummaa jabeessuu irraa kan fira maxxanfadhaa jettee haadhaaf abbaa fiddee obboleeyyan fiddee obboleessa guddaa akkaataa heeraa bar islaamummaa jechuun heera namni haadha abbaa wajjin ittiin jiraatu obboleeyyan wajjin itti jiraatu obboleessa guddaa wajjin itti jiraatu obboleessa xiqqaa wajjin itti jiraatu kana hunda keessatti fira hoggaa jennu jeneraalii jechuun waa hunda walitti hawwateeti fira namootan si dhiyaatu kana ati gaarii isaaniif yaadu keessa keetiinis gaarii yaaddee qabeenya keetiin gaarii yaaddee rakkoo isaanii wajjin qooddattee gammachuu isaaniitis wajjin qooddachuu oomfii waliif godhuu irra waliif dabruu waan gaariidha qabeenya keetiin isaan fayyadu hamtu badii isaanirraa deebisuu badii isaan hammeenya isaanirraas deebisuu waan gaarii isaaniif yaadu kana wan islaamummaa nutti nu ajaje fira maxxanfachuu islaamummaan nu ajaje deebinee fira maxxanfachuun kee yoo ati islaamummaa faalleessu taate fira maxxanfachuun kee sanuu dogoggoraa jechuudha mali islaamummaa waa hundaafuu haadha akka haadhaati akka abbaati jechuudha yoo abbaan jiraate ilmoon jiraattu abbaan hin jiraanne ilmoon ni jiraatti jechuun ulfaataadha saniifi miidhagina hawaasummaadhaa fira maxxanfachuudhaan hawaasummaa bareedduu uumuudhaan islaamummaan akka haadhaati jechuudha akka abbaati isiitu asliidha wanni biraa hundinuu sanirraa dhufti saniif islaamummaan
تخ إسلام ما وهندا لبوا ولتيجو إيجاس بوداني يجو لبوا تيسو هقاني في إنه إسلام ما تيسو دافي جياني حق جيفا ما ترى إسلام ما دافي قريشين خان عربني إرجما ربي درا دابجا درا أدير رسا إسا درا دابجا ترى إرجما ربي صلى الله عليه وسلم هقا إني ديمه نما يام مچا خان أديران دافي وان إني جاون دقينا خجب هذا نمراته مراتا برفيان قبو نور راي بدي ديماتي إسن انت جيفتنا خبص ساتو كيبلو ديدي إسن حكمي كيبل تجام قصبراتي gosti hundi hoggaadhaaf jamaa jaaniin nutti gosa isaarra beeknaa jaan gosti isaatu qeebaluu didde warri isaaniitu didde nutti asitti hin dheezinaa jaaniiti gufuu ta'uu ture islaamummaadhaaf saniifi islaamummaa fi gosummaa wanni walitti oofu hin jirtu islaamummaan ilma namaa kana dukkana keessaa baasee duniyaa kanarrattis jireenya fooyyawaa akka jiraatu akhiratti illee jireenya fooyyawaa akka jiraatu duuba warri arabaa san maaliif didan islaamummaa maaliif fudhachuu didan wanni isaan didaniif damiinummaa fi garaatummaadha qaban hay mucuma duraan yatiima yennu kun abaa jaalfaan maal jambar damiinonni gurguddaan mucuma nuti duraan yatiima yennee tuffannu kun isuma kana gizee nabii nutti tahe akkam taanaa jaan silaa nabiyyummaan abaluu faa jaaniiti garaadaa fi damiinota ganta isa keessa jiru silaa bar quraanni kun nama akka isaa kanarra bu'aa jaan nama akka keenyaa kana faa rabbuu qaba damiinaa fi garaada faa malee akkamitti nama akkanaa irratti bu'aa jaaniiti saniitu gofuutite yeroo takka abaa jaalni gaafata sa inni kun akka sakkami jaan bisatun wallahi barjeen numa beena jeen akka inni nabii ta'e garuu jeen duba maaliif diddan jennaan laal jeen amma nuunis isaan kun ibidda quraayishuma ta'anii tumaa'u gosuma takka ta ibidda himattu quraayishuma ta'anii laal jeen nuufi bajni haashim jeen laal akka farda lama kan wal dorgommii jiru akkana wal cinaa jirra jeen gizee isaa waan kana godhan nutis kana goone nama lama wal dorgomu hoggaa isaan tana godhan nutis tana goone jeen amma dhufaniiti nabiin nurraa jaani nabii isaaf naaf jeen tanaan nu bira ol godhanii saniifuu nabuma isaanii kanan qeeballu jeen waan biraatiin akka ta'ullee numa beekna jeen akka inni akka ta'e saniifuu nabii isaanii kan nidinna jeen hin galleef jechuudha garuu immoo silaaniif ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam fudhatanii izzi duniyaa saniif maal jeen ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa abaa sufyaan jeen damiin abaa sufyaaniisi ji'tukum bi izzi duniyaa wal aaxiraa jeen izzaa duniyaatii fi aakhiraatiin inni isinii dhufeef jeen bara sharafa ulfina guddina duniyaa fi aakhiraatiin isinii dhufe narraa qeebalaa jeen araba jechuun duraan ummata tuffatamaa akka gadigaloon laalamee bikka hundatti ergamtuu namaa turan kana hundaa ol isin fuudha akkasuma gaa umar ibn khattaab maal jeen kunnaa ru'aatul agnaam wal ibil jeen bar nuti jeen takkaa waa ayneen beeynu jeen gaalumaa fi reeguu malee waan beeynu jeen garuu bikka sanirraa sababa islaamummaatiin jeen rabbiin ol nu fuudhee jeen ja'alanaa ru'aatul umam warra nama tiisunu godhe jeen addunyaa keessatti re'ee tiisurraa jechuudha beeyladarraa gara ilma namaa tiisitee ilma namaatti ol nu fuudhe jeen sanirraa jecha isaanii beekamaa san jaan umar ibn khattaab nahnu jeen hoggaanii fi beeytal maqdis rabbi haa banu beeytal maqdis jechuudha harrara allahu min alyahuudi alghaasibiin beeytal maqdis hoggaanii fi banu deemu hoggaa dhaqu warri achi dura jiru waraanni isaa keessa dura jiru bargaati amiirul mu'miniin ummanni kun ajamaa furus kuni ummanni kun gaa uffataa fi kana malaalaniiti protokoola akka jedhanii san nama laalaniiti atis uffata isaanii jechuun uffata mootummaadhaa san uffadhuuti achi seentaa hoggaa jaaniini hoggaa itti kaan laaleeti nafseen isaa maal jette hoonarraa fudhadhaa jeen naahnu jeen jecha isaa kan silaa ziqiyaan barreeffamu naahnu jeen jecha isaa beekamaa sana nahnu qawmun jeen nuti bar jeen ummata nahnu qawmun a'azzana allahu bil islaam jeen bar islaamaan rabbiin ol nu fuudhee nu guddisee nu ulfeeysee jeen nuti ummata islaamummaadhaan rabbiin ol nu qabe mataa ol nu qabachiise nu guddise nu ulfeeyse sadarkaa keenya ol kaase وإذ ابتغينا العزة غير الإسلام أذلنا الله يو أمو جيلا olaantum fi ulfina kabajaa guddina yoo islaamummaa malee waan biraa keessa barbaanne rabbiin nu xiqqeessa jeen gadi galoo nu godha jeen nu xiqqeessaa beeka jeen saniifuu hoodhaan irraa jeeti huccuusaa erbee sannaa deebisaa jee huccuun umar ibn khattaab bikka 16 ol erbee dhaqabde jechuudha huccuun inni uffatu umar ibn khattaab jechuun takka afraffaa addunyaadhaa nama bulchu ture yeroo sanitti yeroo san awurooppaan dukkana keessa turte awurooppaan amata 300 akkana lakkaawwatte jechuudha bikkee awurooppaa warrumaan jaan kunu yeroo sanitti hin turre akka amma fakkeenya Ameerikaan tunitti tun ganda hindoota diddiimaa achirra ture dhabamsiisaniiti qaqqalaniiti akka horiitti bikki sun qabatamte malee
akka ammaan tana biyyoota gurguddoo jaanii ammaan tana Ameerikaan lakkaa'amte hin turre jechuudha. Amata 100 meeqa lakkaawwatte jechuudha. Amata 300 bira hin dabartu yoo akkam dheeratte illee. Yeroo sanitti garuu islaamummaan kufaatiin islaamummaa hudduu duuba deebiin islaamummaa eega Otomaan Turkii qofe malee achi duratti izzaa jechuudha. Hatta Faransaa keessatti mootii Faransaa warri Jarman cunqursanii gizeenii fi cunqursaa keessa isa mana hidhaa darban eenyu yaammate Suleymaanul Qaanuunii jaan Suleymaanul Qaanuuniin yeroo sanitti nama gaafa Ahmad Ibrahim Itoophiyaa kana keessas Ahmad Ibrahim ture yeroo san ture jechuudha. Suleymaanul Qaanuuniif risaalaa barreesse jechuudha. Ergaa barreessee fi dafiina dhaqqabi jeen dhaqee Suleymaanul Qaanuuniin Jarman irraa ari'ee isaas aangoo isaarra deebisee garuu aangoo isaarra deebisu buufata dooniidha buufata jechuudha Faransaadha Suleymaan muslimaatti fayyadamaa ture jechuudha. Hogguu san sodaa jechuudha waraana Suleymaanul Qaanuunii firratti hollatan jechuudha. Gidee dooniin isaa kara san deemtu sagalee wanni takka waliin fuutu jechuudha. Sagalee waliin kaasan aaranii akka nu finne hanqas akka turan jechuudha. Duraan Awurooppaan akka jirtutti jizyaa kafaluufi turte. Garuu tilka layyaamu nudaawiluhaa bayna naas. Duniyaan tuni faragaadha jaan duniyaan. Har'a namni humna qabaatee waan takka olaantummaa takka yooniif ture olaantummaan sanis namaaf hin tolchu jechuudha. Ni hufti jechuudha. Maaliif yeroo hundaa'u gizee ati waan gaarii takka harkaa qabdu yeroo san sodaadhu jaa. اعرف الله مع الجان في الرخاء جان يعرفك في الشدة هقا نجي قبضو هقا وحركا قبضو كراسا نفيدني وان غاري دالك جان غافا كراسا ننتا أماس دنياتا بوزيتيفي في نيجاتيفي دا وقضي هنداو يتورا هي يما في درمانس نما تكرر هي يسقفت ينتر أماس دري يسقفت ينتر هي يما في درمانس نمني نمر انتما غافا ربين درما خيسا سيقودي وان غاري خيسا جرتو تسمبودا يروسن صداد لوتي ربي خيجس بيخي أتش خيست أجد ربي كيفدو غافا يومان سدفته ربي نس بيخا يومانس مال سنغوتو إذا بر سميتو سميتيرتو أكمل سنغوتو أتش خيس ربي بيخي سنيفي موضوعين خينيا سجنتا دنيا راكا هنبانه وني خنا هند دبنوف إسلام ما يجون إذا شرف قدنا نمو بكم جرتتي هندين يجودا جلا حنقا قباتي نمو بكم جرتتي فايا خنا يجو فايا إفا نمني همبر بان جرو إفا دا أكسيتو إفا يرو تكتك إرنا مسلموتا خيس جرو لالتي إسلام ما نرنا قبض إسلام ما نرنا قباتي وسنتي مسلم يجو أيبين الأيب فينا ليس في الإسلام أيبي في إرني في wanni jechuudha nama bakkachiisu islaamummaa keessa hin jirtu maal keessa jirti musliimoota jechuudha musliimoonnis ilma namaati dogoggora xiisha dogoggoraati sani malee islaamummaan jiruu wajji jireenyaa keessattis wanni akka islaamummaa eegan jirtu jechuudha heera jechuudha saniif jiruu wajji jireenyaa fira maxxanfachuu keessatti islaamummaan ga'een isiidha riskii tee rabbiin sii bal'isu jannata seenu ammaas umrii tee rabbi sii dheereysu barakaa ilmaan keeysaa siif godhu rabbiinis si jaalachuu taariika keetillee taariika bareedaa godhu jechuudha seenaan tee seenaa bareedduu godhu si boodaa illee namni waan gaariin si yaadachuun kun sababaa rahima maxxanfachuuti kana hundaa'u badhaasa kana wanni gooteef islaamummaan jiruu wajji jireenyaa ilmi namaa kun wal jaalatee wal dandee wal baadhatee akka wajji jiraatuu fi waan kana hundaa'u gooteetu eeysa jirti amantiin akka kan jiruu wajji jireenyaa keessatti bar fira maxxanfachuu keessatti maal bira achi kuttee maal jetti ay silman qadaakat fira si murusanuu maxxanfadhetti inni sin fadhu si jibba ati akkana jaa jiru bajeetuun barbaadu ati jiruu isaa barbaadi yaa isuma sanuu maxxanfadhu isuma san kanuma si murusan maxxanfadhu yaa fira nama fadhu namuu na jaalatu fira nama jaalatu namuu ni jaalatu kanuma si maxxanfanne sanuu iyyaafadhu ati iyyaafadhu maaliif ziyaaraadhaanis wama dandeessun akkamit jirtan yookaan qabeenya yoo qabaatte qabeenyaanis akkasuma gargaara ammoo deebi'ee firaan maxxanfadha jettee maal godhuun qabdu dogoggora jechuudha fira maxxanfachuun fira kee maxxanfachuun maqaa firaatiin fira maxxanfachuudhaatiin dafa godhattee islaamummaan waan irraa si dhorkitu keessatti hin kufin jechuudha maaliif firaan maxxanfadha jedhee garee takka budunii jaarratee yoonii fi miidhaa qabatu taate maal jaanii sanii si dhorkite islaamummaan akkam jettee namni waan namni ittiin iftuulu keessa takka heddummina jechuudha ani fira hedduun qaba nama hedduudhaan qaba namni fira akka hiyyaan qabne namni humna akka hiyyaan qabne naa gadi jettee nama tokko yoo miite atis rabbiin akkasumatti si miidhaa jechuudha bakka ati itti miidhamtu jira saniifi wanni hundinuu akka liqiiti jechuudha
كما تدين تدان دتو يو أتي واميته وام براديسي دنيا متن الرتو ربين دنيا متن الرتو يجودا الجزاء من جنس العمل وما تفجأ فتم رتجو يو أتي خنمة جنكر ستاته المانكيتي كسر جنكر فميتو يو أتي خنمة ميتاته المانكيتي ميتم سنيفي فرما تنفتشونيس osoo isaan simuraniitu maxxanfachaa khabiraa muriyachuun yoo deemne barammaas yoo ol deemne yoo dhufne yoo laalte ilmi namaa kun osoo deemu osoo abbaa kaaniif kaan lakkaawwatu deemee eenyu gala kaan Ibraahim kaan osuma jiru Aadamit gala hundinuu tokkuma jechuudha deebi'ee anfusakum ataqtuluuna anfusakum jedhe rabbiin quraana keessatti lubbuu ta'isa ajjeestanii jedhe nama takka ajjeesuun akka nama lubbuu isaa ajjeesuutti jechuudha hundinuu ilmaan Haawaa fi Aadam jechuudha deebi'ee Haawaa fi Aadamii waan galuuf jecha hundinuu deebi'ee booda firuma walitti haa ta'u gabaabdumatti wanni barbaadamu shari'aa keessatti nama si dhiyaatuufis dogoggora isaanii obsitee fi tola yaaduudhaa wajjin akkasuma kasitti hin dhiyaanneefillee ilmuma namaatiifu irra jaalatamaa namaa rabbi bira yoo ta'u barbaadu jaan ahabbu naas jaan rabbi biratti irra jaalatamaa laal irra jaalatamaa jechuun irra caala rabbi biratti namni sadarkaa guddoo qabu warri jechuudha tooppii irra jira kan ja'amu sadarkaa irra jaalatamaan sana eenyu jee rabbiin hadiisa qudsii keessatti ergamaa rabbiirraa sallallahu alaihi wasallam qaala alkhalqu kulluhum jaan uumaan tun hundinuu rabbiitu uume uumaa khaaliqaati isaa ummate maatii isaati irra jaalatamaan nama uumaa inni uume kana irra fayyadu laal isaan kana irra fayyadu namni tokko paarsantaan inni hawaasa tajaajila hawaasaaf kennu jechuu bara tajaajila hawaasaa kan kijiba irratti hundaa'in jechuu kan dhugaa irratti hundaa'e if keessaa baatee rabbi irraa hin argadhattee isaan tajaajilu osoo faayidaan irraa argadhaafi miti faayidaan illee yoo dhabde osuma isaan si miidhanii osuma isaan si arrabsanii osuma isaan maqaan taane siin ja'anii ati hawaasa san fayyadu jechuudha hawaasa uumaa rabbii teettee fayyadu kanaa fi kanaa osoo addaan hin guurre uumaa rabbii fayyaduun irra caalaan ahabbul khalqi ila Allah jaan irra jaalatamaan gama rabbiitti uumaa rabbiin uume kanarraa kan ilma namaa kana irra fayyadu yoo namni tokko paarsantaa 50 خاوما ربي هنا فيد ذاته تقو خبار سنتاج هتم فيد يجراته خبار سنتاج هتم يسني ربي برد الرجالتم خبار سنتاج هتم خطر باتم ربي برد الرجالتم خبار سنتاج سجلتمي خنا هندر راو ربي برد الرجالتم سنيفي ورجزي هنداو قوم مفيد ربنا عبدو ورا فراس متم فتو ربنا عبدو رزقي سان اللي ربي ورب اللي سوف ربنا عبدو سنيفو أسباب ربي رزقي نما بلسو خيسا تكا فرمتم فتشو دافي أكسو ماماسيسي سمبراس دبري جودا أذكارا توكوس جودا كسورة واقعاتي في خنا اللي الدميسو استغفارات الدميسو خنا إن شاء الله تن شنف عاداتيس اتلفنا الراب اسمت رابنا سانيس الدون جلق يسجرتي warra أجد لك ربنا عقدو warra فراس متن فتو ربنا عقدو warra مهون دافو رحمتك ربنا عقدو شينا دنيا أخراج على ربنا عباسو warra خيسي سانيت السعلي خقبا سانيت اللي ربين قبا في خيسي سانيت اللي تلك ربنا عقدو وهما خيري جان هندا وربي ولنو عقبو شر موان جان هندا وربنا الرافة جيسو فرتو خيري لا ربنا عقدو شفتو شر لا ربنا عقدو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله